Dňa 13. októbra sa v špeciálnej materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede konalo slávnostné otvorenie školského roka. Už začiatkom septembra sme informovali o tom, že prvá špeciálna materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku bola otvorená práve v Dunajskej Strede. Inštitúcia vyplňa medzeru. Zo strany rodičov sa jej otvorenie stretlo s veľkým záujmom. Do škôlky bolo zapísaných 10 detí, čo znamená, že funguje s maximálnou kapacitou. Deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa podľa starostlivo zostaveného učebného plánu venujú v 2 triedach po 5 detí. Inštitúcia ponúka aj terapie prispôsobené závažnosti postihnutia. Cielene sa rozvíja emocionálna a intelektuálna úroveň detí. Na slávnostnom otvorení školského roka vystúpili žiaci špeciálnej školy s kultúrnym programom. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Trnavskej župy, zriaďovatelia špeciálnej materskej školy, vedenie mesta Dunajská Streda, predsedníčka Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku a zástupca rodičov, ktorý vyjadril vďaku za otvorenie materskej školy. Synček Gábora Mohaja navštevuje túto inštitúciu od septembra a jeho pokroky sú viditeľné už po niekoľkých týždňoch. Ami eddig hiányzott, ezek a szociális, illetve a csoportos jellegű fejlesztések, illetve az, hogy ő tényleg a korosztálya, illetve a kortársai között tudjon ténylegesen elhelyezkedni. Látjuk a fejlődést, napról napra egyre újabb oldalát fedi fel előttünk, és tényleg olyan dolgok is megjelennek, amiket eddig még annyira nem tapasztaltunk. Pozitív irányban természetesen. Ez egy olyan lehetőség, egy olyan intézmény, és olyan óvónők, illetve asszisztens környezetében, ami teljes mértékben hiánypótló volt eddig, mert itt tudják megadni igazán azt a gyereknek, amire szüksége van.